Sawali okey. Agi ke sawali duduklah kanduang di nanare nam bujang minta lagu iko. Biasa wa nak nyoli pada abi di manci saja. Dari anak bujang-bujang. Kendi ketik mata barulah tentu lo sawali di liau. Agilah ke sawali. Berpikir batibo dasonoi salamoda hari depan sawah kamala minta ayah bani batamba tujuh Ala bakanda na bujang ketik biar kami nak badendang. Kok mancang kuat dia kasawali pelo idulu rek pinggang oi. Oi ma oi. Lai menonton da siril asmara di pasisi itu kampuangnya. Tak boleh sawali dah. Segan awak je Pak Kapolsek, Pak Wali Negari, Ketua Pemuda, Pemuka Masyarakat. Ni niat mama nang kepianya belilik segan awak selihat ke. Alagu ni tadi. Bujang apa buat? Kincia tua balik jadi. Agilah ke kincia tua. Dipersilakan Ibu Ramah dalam keprosesan. Selamat tinggal tukang ayak lelang. Ndak ketuju dek kami kencia tua dah. Kencia kami baru. Agi kasawali lu. Pangkuah kami serang tajam. Hagilah kasawali. Duduklah kandang di nanare biar kami berdendang juang. Bukan tu sawah lah mulia dek udah nak pandai mana rukun. Disuruh Pak ke sana. Jadi. Sebentar. Remon Pak Jando. Tuh. Lagi Abu Rama. Remon kancang Kak Jando. Dia kok Remon Pak Jando ni. Okey. Ambil permisi sebentar.
Geser 20.000. Digeser lagu kan Bujang Marando. Siapa yang Marando dah? Baju hitam. Iyo nih Marando. Kok di awal ya Marando lah. Geser